أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما نعمل في هذه الحياة الدنيوية وسوف نجزى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Waspujian pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan ha agama Islam. Tuhan na tu Rabbul Alamin. Amin mapatut pujihun. Amin kiakilahan sin kita niyo siyarin susumbahun. Iban kaniyarin kawasah. Iban siyarin makagaus. Iban siyara intag palihala. Iban tagpapanjari sin katan. Keingatan sin kita niyo kita. Sin mata iban sin diungog sin tainga. Iban sin katan kaya naman sin langgaw ta'baran. Amin nagsaksiyan sin kita ning katunggali niya. Haway runtom na patut pagtagiponan bot malingkan siya. Damikian inlasa niya katu taniu wala niya kita niyo piasaran. Wala niya kita niyo piapanjari ampa piasaran di nagbuang syaraw hadunya bot malingkan piaturunan. In kita niyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka kitab kita mading hatas sin langit di pamamarahi. Buat malingkan piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka nabi-nabihan in tiap-tiap kauman samdil miyabut pa nabi sallallahu alaihi wasallam kahinapusan nabi iban rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala mamandai katu taniu sin unin hikarayo sin pagdunya na to iban sin pag-akhirat na to. Mga palangguan ha kami Islam matarang katu taniu wayruun manusia kumakkal di hadunya.
Umummul na siya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ummul irhil kaniya. Ummat na kauna mahaba pangumulan. Nuh alaihi salam. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wala bitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nuh alaihi salam. Amin waktu niya sadya ummul niya nagda'wahan qawman. Miabot siya siyam nga ratus tagkay man tahun. Siyam nga ratus tagkay man tahun. Wayruun pa in kabata niya nasabot. Wayruun pa in puas. Sin amuin adjong imantong. Hatas sindagat sambil amuin himanung na indagat. Iban sin yaun na piyahantang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adjong ang pasilana na ugkatan. Aun pa waktu dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil amin timaud pin manusia ang pakiyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh hapangumulan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ummul na kau sin kabayaan mo habihaon. Tumtumon sin kita niyo katan. In Allah subhanahu wa ta'ala biandaan niya kita niyo. In kita niyo katan mu'da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in katan sin manusia. Iban sin taga nyawa. Pag yanun sin bahasa bar nyawa. Lumabay ha kamatay. Tiap-tiap lumabay siya kamatay. Tiap-tiap malawa malanyap in manusia. Andu kailu halli kau. Iban pataura. Unuin hitanum mo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ulong namayan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo. Mula-mula wirun makaligtas. Deng naman haparakala sibi-sibi. Hinangun sin kita niyo mangi marayaw. Liulukis na sin Allah subhanahu wa ta'ala matarang. Biadin na tuanin malaggo. Biadin nin malaggo. Pila na pardusahan na hinang sin kita niyo matarang kikita hamata sin manusia. Puas deng hamata sin Allah ta'ala. Pila na isabdeng ha mga nakatapok hinang sin kita niyo pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. Kita sin pagkahi. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpara malaikat. Deng hamay na at pamahapon. Aun magturun. Mari pababo sin rumi magsulat. Sin katan mangi marayo na hinang sin kita niyo. Tumtumun na to inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu. Nuhyil mauta. Tumtuman yulong sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal-bunal tuud kami rin makakaus magpabuhi sin amin piyatay na mo. Allah subhanahu wa ta'ala in makakaus da. In magpabuhi sin katan sin lianyap niya. Iban siya makakaus magbalik niya sin kainatag na. In nahigin habaran mo hibalik niya. Sibu dain baran sin taon bang siya mapatay mapulag. Hibalik da sin Allah subhanahu wa ta'ala be sin kainatag na bukun siya mahunit. Bangbat sabab. Allah subhanahu wa ta'ala kaya kausan niya kau pia panjari ring hauway. Amo pakendi niya kau kakausan hibalik. In bakas aun. Misan pa napulag inbaran sin manusia. Misan pa naangpod sin kayo. Deng ha mga manusia magkasunog kailo. Kaunon sin hayop. Simu da hayop harakat iba sin hayop akin lupaan. Mapulag matunaw ba sin kainatag na bang no kitaon malawa. Hibalik da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nuhyil mauta. Bunal-bunal tuding kami rin makakaus magbangun. Sin kataan, sin piyatay na mo. Simu din liugum palom sin tubig. Atawakan palom sin lupa. Atawakan narasin kayo. Atawakan na angpud. Atawakan narasin hangin. In Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay. In Allah subhanahu wa ta'ala makakaus. Hibalik niya kaw sin kain na tagna. Tumtuma. Tumtuma ya ka Muslim. Inna Allah subhanahu wa ta'ala imian inna nahnu nuhyil mauta. Wala madha ba'dah? Wa naktubu ma qaddam. Iban long niya liyulukis na mo inkatan sin nahinang niyo. Inkatan sin kia forward niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaano mo kia forward pa Allah ta'ala? Bukon nagtagna kau nag-ummol. Nag-angkil balik dengan hangpu tagupat hangpu taglima. Pausog pa babae. Menstruation sin babay alamat sin balik kasiyah. Damikyan parakala sinusog matarang. In kita niyo mga palanggon ha kama Islam timak na ding ha pangumulan aqil balik nagdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala tagna na isab siulat sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mangi mo iban sin marayaw mo long sin Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu ma qaddamu. Iban long niya lilukis na mo. Iban hilukis na mo.
Inkatan sin unin 5 bay patahunan niyo pangumulan. Pilanin ummul mubiyaun. Bista kuno innahinang mukarayawan bang pilara, iban bista kuno innahinang mukangian bang pilana. Mauno na taud sinahinang sin kita niyo. Lamu dinggin hawabaran sin nagbisyara bukun malaikat. Amin long muwairu undusa. In pagyanong sin Allah Ta'ala rendi kita niyo kataan manusia. Kita niyo kataan manusia. Bukon saukat bang hisin magbatbat. Sin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangannali mu malaikat. Amin wairun pardusahan wallahi kulluna nahnu jami'an. Kita niyo kataan. In Allah Subhanahu wa Ta'ala pialulukis niya. Hakatan malaikat niya. Amuin naka asain. Hakatan manusia mag-agad magkadtukari kaniya. Duga ing pain paturunun sin Allah Ta'ala ring atas sin langit sin bulat maynaat. Ang panay sab sumakat pataas langit duga ing naysabin mahapun maasain. Para naysab maglista sin kakahinang sin kita niyo kataan sin dum niya sin adlaw niya. Ang paiyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Di pamamarahi. Subhanallah. Di pamamarahi hilukis sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In karayawan mo sin buhi pa kau, iban sin kangian mo sin buhi pa kau, maka urul paturin hinang 2 parakala yan, sambil kau malimun lawak nariha dunya. Aha. Aun pa hipaurul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katutan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Iban sin mga balibakkas kiyabin mo ha dunya. Iban sin mga balibakkas kiyabin mo ha dunya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ampaiyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ibanin katan yan long niya bibis tanamu dayan dahalom sin kitab nakalukis. Siusulat sin malaikat katan. Hadlaw akhirat ampahitilu sin Allah Ta'ala palu-paru nin tiap-tiap kitab sinambuk deng Ta'ala basahin kitabmu. Mamarahina kay mo habaran mo, kaingatan mo bang harap mo pakain sumud ka kausulka atau panarka. Kaingatan mo. Iban doon mo na kaingatan. Ingkatan sinunin liu palupa mo, liulukis da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In wala ko himinang sinyaun, liulukis da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In piyagsusunan mo, liulukis da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampakaw imian ay anduha adlaw ini. Amu kay ni hati indatungan ko. Pasalin kataan. In ibadat mo in sambahayang mo sin tunga dom iban sin adlaw niya bibutangan da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala result bibutangan niya rakatan total in katan sin nahinang mo ibadat isig kwals biha ini atau in total niya jannah atau kanin total niya nar. Aminin kasusan sin kita ni mga palangguan ha kami Islam. Siusulat na yung 5 bay aun patud hipaurul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring hamanga amin balibakkas kiyabin mo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a anhu amalu illa min 3. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mapatainin anak apu Adam bugto parsukpatan niya padun niya bot malainkan tu bang deng hakarayawan. Ahambuk hadis nasabut ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mapatay na nakapu Adam ketianiu katan mapatay. Bugto parsukpatan niya padun niya wat malainkan tu para kala dibugtuon sin Allah Ta'ala karayawan kaymo. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwat ya Abu Hurairah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min sadaqatin jariyah. Bot malainkan hasadak kamu jariyah. Sadaqah jariyah. In makna sin jariyah magdakan. Sadaqatun jariyah dimaragan unin pahala niya. Dimaragan in pahala niya masih hilukis. Matarrang katu taniu hikarwan ya ilmin au ilmin yuntafa'u bihi au yantafi'u bihi. Atau ilmu amuin kihanuk harasin Allah Ta'ala kay mo ampakusab na Musa kahahisiu indeng hama kahinduanmu. Sadaqatun jariyah hisun pagianun sin Allah Ta'ala. Amin ta'u tagarta. Au ilmin yantafi'u yuntafa'u bihi sin pagianun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Isin pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sadaqah jariyah hikabin. Amuin aun papahala sumud palom sin pakuburan niya. Tahu taga arta. Hisin pagyanon ilm. Amin taga panghati. Bang nihi kapamusa kaha anak murid niya. Hitau taga panghati. Hitau taga arta. Doon siya arta ni himin ang ibadat. Hitau taga panghati. Doon siya kumawa ibadat dakulah ha ilmu dihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hibukun dayahan iban hibukun alim. Atau hirayahan iban hi alim. Haunu isab. Kumawa pa siya puas deng harwah. Amin anak niya waladun salih. Amin anak niya bata marayaw. Kiabin ni hadunya. Bangin anakmu tiarbiyamu marayaw. Kiabin mu hadunya. Wallahi duaahan niya ko pamarayaw. Amin makalima siya sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala puasin sunnat diurwaahan niya ko rabbig firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bangin anak muri magsambayang iban di mo dakon magsambayang wallahi bukun kau malasa kaniya. Wallahi bukun kau malasa kaniya. Iban wallahi anak mo bukun malasa kaymo. Mayta amin malasa kau ha anak mo sa hinang mag-computer dumadlaw. Amin malasa kau ha anak mo sa cellphone inhalima niya. Amin malasa kau ha anak mo sa di mo isandakon magsambayang. Ikaw malasa kani habiat to. Insya malasa kay mo di. Mayta pasal di niya ko duahan pa Allah Ta'ala kaampunan. Inanguton niya kay mo sinsab taga arta kau. Inanguton niya kay mo kapanyapan pasal ang kikita luon sin bulsa mo. Inanguton niya kay mo sa sakatan iban sin uno katan inya tu parakala para sukpatan iko iban sin siya di hadunya. Unin hiangat hulat mo pa Allah Ta'ala may tak kau dilan sin Allah Ta'ala rizki anak. Karena supaya dumayaw sadyan patunan nila puas kamatay mo. Karena dumayaw sadyan kabuhianan nila hibin mo yung pangarte iban sin building para kanila wala kau naghuat-huat induahan niya ko pamarayaw. Indua sin anak mo. Ununan di mustajabun sin Allah Ta'ala makalim halom sin ang karumhang kaadlaw. Sadi kau mabaya duahan sin anak mo. Ikaw rin kay mo maas. Ikaw rin kay mo maas. Hindi kau mabaya duahan sin anak mo. May tapasal wala mo riyak nagsambahayang. Sambil ikaw habaran mo kung kau mala sa pamaas mo. Hisin na kauna rin ang mga maas mo. May tapasal di kau sumujud pa Allah Ta'ala. Iban di kau mangindua pa Allah Ta'ala. Rabbig fili warhamni. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mga palanggon ha kamay Islam. Uno ra kumanin hibin mo hadunya. Puasin panaykod mo. Umul mo pila ra kumanin nakapin. Bang upama kung magsukay akon 5 pilak pangpo pilak da kumanin sukay umadto papakuburan. Ando ka ilo. Ayaw mo upasain patahunan iban sin umul nakapin. Bot malengkan aun hikabin mo. Bihayaun. Deng hakamaasan sin kita ni. Amin taga arta. Tiyo total niya nakatan bang pila building hikabin niya. Iban sin mga sasakatan hikawin niya. Iban sin pangarta hikawin ni anak niya. Wala mo wiyasiyatan uto ayaw kamu maghinang sin biya ini. Uto suway kamu magbiya ini. Long sin ulama. Uno namayan in hikawin. Sin ikaw riha dunya magmumpaat kay panagnaan. Amo rakumanin dua sin anak mo, asawa mo, iban sin panubo mo, iban sin hisyupain malasakay mo kakasim. Sabab himalasakay mo kakasi mo bang wala da kau nakahinang kaniya karayawan insasabgutan kay mo pamangida. Banglaw ni hikuan dayad to. Subhanallah. Arta bukun sakad halimania. Arta bukun sakad halimania. Mangayu kau maniu tiyu tatabangan ben wallahi ikaw. Inhirwa kay mo sintaw mangi. Bang iyan kau sintaw kuriput deng hasipat bukun marayaw. Deng hasipat bukun marayaw, mga palanggo na kamay Islam. Hali kau in maiyan kau sintau biha ini sabduan niya kay mo pamangi. Sa jaga hiinbaran mo in maiyan kau sintau long nihikuan misan uyong marayaw rakuman. Hawairon na long nihi kahulmat niya kay mo andu basa-basahan hilalawngan iman sin sawa ay mo kamaiyan na kau andu maapa ako pasal sin biha ini bihaon. Sadaqatun. Magmumpaat ka to tanyo kaingatan mo bukun kau awam. Sa mahunit paghubluton deng habulsa. Pasalin makna sin sadaqah pagkawaun siya deng ha kalimat as-sidqu. In makna sin sidqu pangahagari. Bang bukun sabab sin pangahagari mo pa Allah Ta'ala raakan. Wallahi mahulot mahunit in maghublut. In hambuk pilak deng habulsa mo. Mayta
sabin tia tali mu hipami mu kuan mataudim parakala kabisian sin manusia iban sin amin ya halgan sin manusia parakala sin pagdunya niya sa tumtumun sin kita ni katan mga palangguan agama Islam lilista sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sinambuk dua pilak gumwa deng halam sin bulsa sin kita niyo iban sin katan unu nahinang sin kita niyo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hikaruan niya long sin ulama in magad murul palom sin pakuburan mudeng ha mga marayaw balibak kas muhadunya puas sin nahinang mo sin kabuhi mo itong pasya ibadat amuin deng ha mga utang mo isab pa Allah subhanahu wa ta'ala nakautang kau pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luba puasa riwayat ya Aisyah radhiyallahu anha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabut niya man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh isiusiu intau ia butan sin kamatai ampa aun utang niya pa Allah taala puasa labi luba Ramadan in pag ianun sa utang sin biak katu taniu Ramadan amuin miabut na in ummulmu nakapuas sin Ramadan. Sakali wala kau nakapuasa pasal wakas kau nasakit atau lamma pamaranan atau wakas satulakan. Naubus den Ramadan au utangmu wala mu kia puasahan ampana wapat intawiyaun. Daing ha mga mahinang pa ibadat kaimu in subay bayaran hisin panubukmu atau hisin makagaus. Daing kanila mamayad para kaimu. Artinya puasahannya daakannya tukatu taniusin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab utangnya pendingun sin Allah ta'ala pagsud musulga bangkau ta umarayaw damikian biat turay sabin utang arta sambil in khalifah in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala siya si mambahayang hambuk tau amin biutang nin janazah ni haunahan long sin Nabi SAW long niya intay manghudni ni aun kalong niya kiabusan dengkan ulang ya Rasulullah aun 2 dirham imatras sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya sambahayangan intay manghudni maita sabay sambayang janazah dua in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang sumambahayang lagi Nabi ibn Khalifah sin umat Islamiyah in Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab wala siyang bahayang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga amin kabayaran sin mga amin katautay manghuran niya. Demikian deng ha mga rakan katutan sin agama Islam. Deng ha mga mahinang paibadat sin ama in mahinang ibadat sin anak niya. In mahinang ibadat sin anak niya. Labi luba deng haduah iban sin katan amuin ibadat karayawan mahinang sin anak niya. Biad din na bangin anakmu kiawin mo nagbuang saraw sa jariha dunya. Biad din na bangin anakmu piasaran mo. Biad din na bang wala mo pialihala. Biad din na inwayroon kau namu asisin kakahinang niya. Sambil iabot na sadjen kita niyusin kamatay kaanakan na tu kya pasaran. Kaanakan na tu nagkajawjil na sadya sab sin hinang bukun marayaw. Nasaggaw sin kapulisan pasasin amin langgal syara'in kakahinang mga palanggon na kami Islam. Biad din na indusa sin anakmu. Indi siya sabmurul kay mo pasal wala mo siya pialihala. Bihad turay sabin kaagi. Amin bang aun anak mo ring ha mga dumo akay mo iban sin makahinang sa ibadat inyat tu itong paibadat sin biakatu tanyo kamaasan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna at-tayyiba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw na kaunun hisungit sinambuk tao sin pagkaun hisusungit niya amin usaha sin lima niya long sin tausok hulas sang sa niya
ngalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in anaknya agad deng ha usaha niya. In anaknya agad deng ha usaha niya. Hati niya in mahinang sin anaknya karayawan sabab sin usaha sin ama. In anaknya in mahinang sin anaknya karayawan agad payad tu mahinang pahala sin biakatu tanyu kama asan wala nariha dunya. Yattuna kailuha rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Wa ba'd inhi kalimah. Daing hamanga mahinang pasin kita niu ibadat wala nakauriha dunya. Unu amin balibakkas kiabinmu. Puas nain puasa kia bayaran, puas nain utangmu kia bayaran. Puas nain dua asin anakmu. Iban sin kaibanan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah. Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal turin daing hamanga. Magad pamurul pahambuk mukmin. Namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala daing hamanga hinang niya marayaw. Deng ha mga hinang niya marayaw, puas na sin kamatay niya. Deng ha mga hinang niya marayaw, puas na sin kamatay niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman allamahu wa nasyara. Mula-mula ilmu, amin kia pamusaka niya, kia panghindu niya ha mga murid niya, iban hisyu pain tau mabaya imingat sin pag-agama, iban sin ilmu, sin Allahu ta'ala kia pagdakwa niya. Amin simaplag hadunya, sababmu kehidayatan tau, sababmu dimayawin manusia, sababmu nagtaubat hikuan, sababmu dimayawin pikiran sin yaun, sababmu nagtarbiyah sia sin anaknya, sababmu sabab sin nasihatmu, sabab sin khutbahmu, sabab sin patumtummu, sabab sin unu na miyabut ha social media na kaiban sin khutbah habiya ini, iban sin haunu na binaybayan deng hamang apyag pasampay, sin katautay manghuran sin kita ni naglugto. Ramadan nakabukun Ramadan, siud in kaumanan, kiadto in kaula-hulaan, hangan magpasampay sin agama Islam kasabunalan, amin bukun laung iban kaputingan, iban bukun manglau gamahadjana, iban sin katautay manghuran muslimin, buat melainkan piasaplag, in aqidah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin sahabat niya, iban sin kakahinang sin mga umat atau akan salaful ummah, amin mga tao marayaw, karena nagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katunggaliniya hawairu unu amin hati niya flowering words hipagpalingkat na supaya makawa in pangarta hikuan mahasil atau atay maurikuan maasawa atau akan hisureng ha parakara sin dunya buat malengkan na karna sin Allah subhanahu wa ta'ala kataw tay manghuran wala nagbati laul misan pen kaunan kailu sin Ramadan amin malaul iban sin makaru iban sin nagtahan sin uhawen sin hapdi iban sin bukun na Ramadan ilmun allamahu wa nasyara amin ilmu piasampay niya piang hindu niya misan pasyawairun nariha dunya in bunga niya iban sin karayawan niya magad hipaurul sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin pakuburan hahisyu intaga ilmu deng katu tanyo hikaruan niya kaanakan amin kiabin muriha dunya nangin dua akay musin karayawan in dua asin anakmu iwan sin kakahinang niya deng hasadak kaniya hariwayat long sin Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam long ya Rasulullah inna ummi iftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am long sin
Aisyah radhiyallahu anha rimatulong inambuk tau pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ampa imian long niya ya Rasulullah. Hi ina kulong niya hanaja sakaratul maut. Mahunit na long niya mungat sin bisara unin kabaan ni bisara bang kulong niya tanamun. Bang siya makabisara sadya sin adlaw yadto maba siya magsadakka. Long niya ya Rasulullah bang baha akin himinang. Long niya ya Rasulullah bang baha akin magsadakka. Aun ka long niya pahala para kaniya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Long niya hu. Long niya ya Rasulullah ka kundi sa pahala long sin Nabi na'am. Aun pahala mo kay mo. Iban aun pahala madto pamas mo sin niyat para kaniya. Hinang pahisyo, hinang pasin anak mo. In anak mo yan di dahimi ng sin kakahinang yan bang bukun bakas kita den kay mo ya kau maas. Amin kabayaksahan niya kay mo magpangdihil kau. Amin kabayaksahan kiyasakupan niya kay mo magpanghulmat kau. Amin kiyasakupan niya kay mo tao kau marayaw amat ni singuran sin anak mo. Sabang wala kita sin anak min kakahinang mo wallahi biyadin siya makasingud kay mo. Bukun kain anak hipagbantog nin maas niya. Hiama long niya pulis. Hiama long niya profesional. Hiama niya kataan long mo hiama niya mga hero. Mayta sabab karya sali sin anak bang biya din ipagbantog ni anak hiama niya. Ikaw hikapagbantog mo anak mo pa Allah Ta'ala. Unin hinang mo anak mo. Hiama mo bang asubuin anak mo bang asubuon sin kabata niya sambil pabihaon. Bang biad din niya kau liaggo haalupan sin tao ibang sin kabakayan niya mulia kau hapangatud niya. Mayta sababing katan sin sandiran niya hiama niya. Hiama kulong niya, hiama ku katan. Sa ikaw ama. Unin na hasil mo ha anak mo. Diwaahan niya kau. Hinduan mo ra pamarayaw. Nahinang dakan tao marayaw. Atawakan nangin dua rakayan pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan kayo mo. Konsum kun isari na kamu magkita. Konsum kun isayid to na kawhalupa. Unin hikabin mo pa anak mo. Buat malengkan pusaka. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak marayaw kiabin. Amin mangin dua akay mo. Karena amuyat tun hikasan ng sini kawhalong sin pakuburan mo. Atawakan longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam mushafan warratha. Atawakan long niya mga Quran. Amuin pila-pila pages na kat sambil panatibuok bang aun. Dain katu taniw. Biasin paghinangon sin mga sila. Taurayahan. Magpahinang. Biasin Saudi government. Imasin kaibanan hula. Amin magpahinang sin mushaf Quran. Ampay pangdihil free. Mayta. Pasal kalam sin Allah ta'ala halawm. Amin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala. La rayba fihi. Amin hipasaplag mo pagkatiling kal sin dunya. In kabtangan wayron puting halawm niya. Hudan lil muttaqin. Hidayat pakatan hisin makatay makani abang niya. Pahamun iban agarun nindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw masjidan banahu. Atawa masjid kiabin mo nakapatindog kau. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man bana lillahi masjidan. Banallahu lahu kasran fil jannah. Isi-isiulong nin makapatindog masjid diha dunya. Daing hasin, daing harta niya, daing haulas sangsa niya, patindukan siya sin Allah Ta'ala hastana, halom sin surga niya, hastana, bukun tuan bahay, hastana. In Allah Ta'ala, in Nabi SAW, wala imin baitan, kasran. Hastana, pasal bang bahay, sibi-sibi. May tak kau patindukan sin Allah Ta'ala, halom sin surga mu hastana, pasal piatindukan mu siya bahay, riha dunia. Piatindukan mu siya bayri hadamnya patindukan kau hastana sin Allah Ta'ala halom sin surgamu. Hisyupin makatabang pa masjid. Biad din nin madrasa yaunin kabataan naghifid sin Quran sin Allah Ta'ala. Iban nangadji imingat sin pag-agama. Amin danan dumayaw in kakauman-kaumanan sabab sin ulama. Bang wayrun ulama hakauman. Wallahi tumtumun sin kita niyo. In huwa sin tau halom sin kauman. Bang bukun magmaksiat, mag-inum. Iban sin katan yaunin amin makahilo sin pikilan. Sin tau iban sin muslimin labi luba. Diararang denga hitun. Iban sin unupen para kalahi kahilo sin pikilan. Aw baitan libnis sabil banah. Atau akan nagpatindog kaubay para ha mga tao. Amin hati niya magtutulak-tulak.
atau akan menghulmati sin mga tao magtutulak-tulak au nahran ajarahu atau akan hatinya biasin mga tao magtatanum amin parakanan musila tubig sabin zaman niya ibanin hula sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahunit in tubig dito kanila in mga tao mini magtatanum kailuha amin panghianum bihan wayroon tubig akon kabakan biad din na bang kau nakaparakan madto kanila tatabangan misanda kuman tubig sumamboy namin hati niya ini panghianum nila long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautih atau akan sadaqah hambuk pilak kia sarak kamu hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin lu halom sin kabuhi mo pain ikaw nagsadaqah hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sadaqah mo ito magdagan impahala niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqin nara walau bisyiqqi tamrah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinang kau taming deng hapinar ka jahannam sadaqah misanda kuman hangtingi hulma tuan wairun halga niya hangtingi hulma sa hinangun kay musin Allah ta'ala taming deng hapinar ka jahannam biad din na bang nahinang hambuk biki hulma biad din na bang kau nakarihil tunga kilo hulma biad din na bang kau nakarihil ang kakilo hulma biad din na bang kau nakarihil ang kakilo bukas pa mga tao barhajat mahapdi kataw tay manghuran nagsandal sin hapdi iban akun wairun makaun wairun kabakan usaha simbiay ni kahalan sin dunya biad din na bang biad tuin taud bang kauri hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala taming deng hapinar ka jahannam hindi kau lagbasun sin amin pasu iban sin baka kayo amin dumagpak paginhawabaran sin kita niyo hadlaw akhirat in karayawan hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala taming sin kita deng hapinar ka jahannam mga palangwa na kami Islam ingkatan para kala nasabot sin kita niyo lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo iban sin ulung sin Allah ta'ala liyabay hanabi niya sallallahu alaihi wasallam karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ulung sin Allah ta'ala simaplag pakitilingkal sin dunya supaya malappas singkatan deng hapinar ka jahannam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an waghfir dhunuba abaina warhamhum kama rabbawna sighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz wa ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin aqimis salat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من